clear tu le ngai tha tu te kar thar tho tan ni chi bai le vek u le kar liam ta kar top lama inkhe result soitor om no la chung te chu kan clearin kan ngai tha ho le anga tin football thuleng te po om le nual bok chung te chu thlir ngai thla ho na nei le donang o tun trum chu US Major League Soccer lama train bul tan ta dai ila kar top in khel monam taka Inter Miami chan no moi choi le ta yin an kheng pui New York City chu Eastern Conference Final a goal khatin an ne inkhel monam taka hian Inter Miami lam hian game an thunun ne khop maya New York City lam hian an ngam lo hle soita khan inkhel tirlam atangin Inter Miami hirin lok angein a hlo omzo ka an tanga hun thapo anin siam nual ane minute sompali na goal khung nga lin Inter Miami tan season kan meka chelo tak mai tadeu alende chonma an hroina goal aron khunga minute somni pathom na Jordi Alba siam sak atangin alende chon he in khela a goal ni na a khung le New York City base na tinung torin minute somthum pasari na Justin Hackson an sipor aron su thena game borok atang zui le masa Inter Miami tan second half minute somrok pasari na Lionel Messi ball back thazet atangin Matthews Leveti chon an goal thumna aron khong leya New York City lam hian Norzi zel ma se an ngam lo hle minute somriat pathumna Jordi Alba siam sak atangin Talisco Segovia chon Inter Miami tana an goal lina aron khong leya hun to brol deu thom minute somriat pakwana tadeu alende chon hat-trick aron siam zuita anne tihian Inter Miami hian har salutuk lo hian goal khatin hne na an changa Eastern Conference champion no moi an choi zuita ane tihian Inter Miami hian MLS Cup kanti Major League Soccer final anin hlangkai ta Major League Soccer final a hian Western Conference a hne na changtu Thomas Muller khel mek na Vancouver chu an machondo na final hi December ni saria khel aniang he in khela goal khat assist nei to Lionel Messi hian record thar asiam ta Lionel Messi football chanchina assist nei number record ron siam ta yin Puskas record chu aron le pelta Messi hi football khel to zinga assist nga ber record aron nei ta ane Messi hian pele ale pel towa pele hian football azin ko assist hi tumza thum samrok pakwa aneya Puskas nen khan anin rual man chiha Puskas khan football azin konga midang gol khung tur siam sak tumzali pali aneya Messi hian aron ni rual to ane chu karto pa 100 ko tharon siamin Puskas si ale pela Messi hian football azin konga midang gol khung tur siam sak tumzali panga aneita ane pui hem tak ane US Major League Soccer lam chukal santa ila Brazil League lama lut vele tadai ila Brazil Serie A top in khel monam taka Neymar chon diam chunga khelin a team achak puya an mikhwal sport team chu sithum fa in an ne he in khela hen club ahmangai wanga hliam chunga khel luita Neymar chon minute somni pangana Santos tana goal poimo a khonga minute somthum parukna sport player Lucas Calchon anlama tilut palhen second half minute somrok pasarina Santos tian an goal thumna an khong leya an goal thumnai Neymar siam sak atangyen Joe Smith chon a khong ane tihian Santos team hen point thum hlutak an hlo chuaka Neymar an goal khat assist anei zana hen point thum hlo chuakin table tharbera po Kel somthum paruka point somni pakhat nen relegation zone train antal chuaka table som parukna an chhota ane Brazil League lama hian team somni anin ela league danglo ang takin table som pasarina tanga somni na chinte an relegate thina tundin mona Santos team hi point somni pakhat nen som parukna an chawa an hnuaya hian national chomin point somni pakhat an neya Fortaleza chu sompariat na umin point somli an nei ve tom bok Brazil League an khel ni khel tur an la neya Santos team hi him tlang tura han be sei phot meng o English Premier League lama lut chho vele ta zoi ila kartop in khel borok tang tak English Premier League ka hian
he inalna champion theitura kan rin zinga mi City po anron in siam thata trumni antlom zon hnuin mi khwal team Leeds United so goal thum goal nin an ne shram he in khela hian City tan field Foden chon minute khatna goal khungen minute somni pangana just go Vardiol chon an goal ni na akhung le Leeds United tan Dominic Calvert-Lewin le Lucas Mecha ten an sipur an ron su Java City team an tal boi le ngei don ni te poin alang man ma se hun top ma shet minute som ko pakhat na Phil Foden chon athiam zeron lan tireng goal poimo aron khonga goal thum goal ne ne na changin point thum lutak an sual chuak ti hian table tharbera City hi khelsom pathuma point som ni panganen patni na anin suan chawa Kaitar team Leeds United hi khelsom pathuma point som phanen relegation zone annom thong Manchester United po ron chak vele tashamin anking puimol ne to Crystal Palace so goal ni goal khatin an ne hein khelain United hian penalty minute som thum pangana choyin penalty mateta chun achuya video assistant referee endik ani nuwa ake panin atokti mo ane hemi wanghen pe thattir ani ya heian seizui po titam viewma se FIFA lam hian dan thar an siama khatiang keking ne lo fu goal alut si khachu pe nun tur tin thutuk na an lo siam to ane Palestinian van nei puyen mateta chun achui nona gola achantir zuita ane United team hital boy zui mai turangai nima se second half minute songa palina ansipur anron suta hun reitak goal khung to lo soi se na tok na sa mai Netherlands international forward Joso Zirkzee chon ansipur sud na goal aron khunga Bruno Fernandes chon he goal alu theina kunga hen atho lok le minute somruk pathumna ain her chuaka Mason Mount chon ache that chun zom turin Bruno Fernandes sa siam sak atrain an goal ni na aron khung le hemi nu hian goal dang ero alu bel zui talawa United team hen point thum lutak an lo chuak tihan table tharbera United team hi khelsom pathuma point somni pakhanen pasari na anin suan chawa an ne tak Crystal Palace si khelsom pathuma point somni nen pakwana an chuk thong United team hian anron le pelta tinani chu Liverpool team lampo ronin siam travele ta yin mol nei to West Ham United chu Sydney fain an ne hein khelain Hammers lam hian goal shot trumnga nei target a shot trum khatma an nei lova Liverpool hian goal shot trum ko nei hian target a shot trumnga an nei ya goal ni an khong inkhel pumpui thlera po Liverpool team an chung nung zok an ne inkhel monom taka hian first half a goal alud lova second half minute somrukna mol velam sir tang ball ron thlok lut so Alexander Isak chon athiam dan perin gola alo chui luta sikhat fain atim hima a hroi puita ane minute somriat palina in her chuakin West Ham United midfielder poimo Lucas Paqueta choret kat ma no chu ane yellow card amu phota nasataka soi selin second yellow card mu tir anilea tulo takin red card amu tinani so Liverpool team hian nor zui zelin minute som ko panina Joe Gomez an veinam sir tang ball arun dalu chu kodigak po chang gola chiang zetin achui luta West Ham United goalkeeper Areola ache sual deu po kan ti theyang Liverpool hian ti hian Alexander Isak le kodigak po te goal khung mang hian Sydney fain ne na anchang hein khela goal khat khung to Alexander Isak hian Liverpool team asom noa Premier League ka goal khat akhung veta Liverpool tan shrim chuan goal ni akhung na anita chi ane Liverpool hi khelsom pathuma point som ni pakhanen pariat na chawin Hammers nam ero point som pakhatne som pasari na anum thong Kartopin khel ngai event lo bera Chelsea team le Arsenal te in machona chakjok anum lova Samfrobitsa in khel munum taka hian team pani te point khata anlung oi thiam angai anne Stamford-Bridge in khel monam taka hian mol nei tu Chelsea hang goal shot trum som pakhat an nei ya Arsenal team lam hang goal shot trum riat nei thongin in khel pumpui thlera Arsenal an chung nong hret kan ti thei anga Chelsea team lam pon fak an phu hle red card muchungin Arsenal team hi an nor ngam tlat kan ti thei anga game monam tak team pani ten an chop chuak soitak ngin hei in khela hen atira
team pani te in norton a hmu nom khop maya first half a ero goal lut lavin first half a goal alud lava amai ro churet ka tero kan muthung minute somthum pasarina trulo takin Moises Caicedo chu Mikel Merino laka a fola video assistant referee ending ani nu hin Moises Caicedo 1 Merino atlo dan hi atlo ema wangin direct red card ma no chwa ane kim loin Chelsea hi an khela ma se goal khung masazoka tang ta thungin second half an run deu chau 3 minutes somli pariat na Rhys James a corner run chui chu Trevor Chalobah chan Moise ta run chip chuan lutin sikhat fain a team hi ma a hroi pui zui ta ane hemi nu hian Arsenal team hian an sipur so tumin na takin an nor leta an thora po sengin minute somnga pakwana molding nam sir tanga Bukayo Saka ball run thlolu thazet chu Mikel Merino chang gola tau lutin Robert Sanchez satan dan man ngai na aum lava atau thrat em pelama goal nai to ema Arsenal team lomna arun thlenta ane hemi nu hian Arsenal team le Chelsea te hi anin norton zak zaka Chelsea team ero pakhata an kimlo alang thin angreng khop mai chuti rualin hoisen taka annorero anfak oma Arsenal team po atop lama gol khung tuma an han nor tak tak chu mu nom tak ane amai ro chu gol alu bel ta chuang lem lova team pahni te gol khat ve ve in pe hian an trin zui ta ane ti hian table thar bera Arsenal team hi khel som pathuma point som thum nen fal takin ma an roi zui zela Chelsea team hi khel som pathuma point som ni pali nen pahni na train pathum na an chuk thong Spanish La Liga lama lut chau vele ta ila karto pin khen monam taka Real Madrid team chu an che suala mol nei to Girona nen gol khat ve ve in pe in anin ne tok he in khelan Girona tan minute somni pangana ono hi chon ma an hroina gol a khonga Real lam hian na taka norlet ngalin hun thra po anin siam nol in khel pumpui thlera po Real hen game an ngam zoka goal shot po thum somni pali te meu mai an nei nge amai ro chu an golom chun hi penalty tanga lut ani ya minute somruk pasarina Kylian Mbappe chan penalty a chui lut ani hemi nu hian Real Madrid hian hun thra anin siam le nola masri gol dang ero lubel zui talavin gol khat ve ve in pe hian an trin zui ta ani Spanish La Liga kartop in khel danga Barcelona team chan point thum hlo chokin table ma hroi tu thar an ni ta Mikol team Alaves chu gol thum gol khatin an ne he in khelen Barca lampo hian si an phur masazoka minute khat na leka Pablo Ibanez on Alaves san ma an hroina gol a khong Barca tan minute riat na Lamine Yamal chan an sipur aron su ta minute som ni parukna le minute som ko pathum na Dani Olmo chang gol ron khung bel le hin har salutuk lavin Barcelona hian gol thum gol khatin hne na an chang ti hian table thar bera Barcelona hi khel som palia point som thum pali nen Real Madrid chu le pelin table ma hroi tu thar an ni ta table fal taka ma hroi man Real Madrid lam ero azona draw result tum thum nei ta hin table hian khel som palia point som thum pathum nen achung ber atangin pahni na an chuk thong Italian Serie A lama lut vele ta zoi ila kartopin khen monam taka champion line Napoli chan point thum lo chuakin tut nai che thrai me Roma chu sikhat fain an ne he in khelen Napoli tan minute som thum parukna David Neres on goal a khonga goal dang lubel zui talavin Napoli lam hian point thum hlutak an hlo chuak zui ta an ne Roma lam eroin table ma an hroina an hlo thong Anni ho ba kain AC Milan lampoin an che that chun zomen Mikol team Lazio chu sikhat fain an ne he in khelen second half minute somma pakhatna Milan tan Rafael Leo chun an golom chun a khonga point thum hlutak hlo chokin table thar bera po khelsom pathuma point somni pariat nen Roma chule pelin table ma hroi tu thar an nita Napoli team Roma ne tu kha point somni pariat nen Panina in suan chavin Inter Milan chu point somni pasarinen pathumna anom ve mek boka Roma timero table pakhatna tang palina chuk dorin point somni pasarinen palina hian annom ta anne Serie lam hi anin le thal zak zak maya game borok po atangin a hmonom chau khop mai
German Bundesliga lama po mashroi tu Bayern Munich in an che that chun zom se lian Mikol team St. Pauli chu goal thum goal khatin an ne hein khelen St. Pauli tan minute rukna Andres ma an shroina goal a khonga ma se Bayern Munich tan Rafael Guerrero Luis Diaz le Nicolas Jackson ten chang le tin goal thum goal khathian ne na an changta an ne Bayern Munich hi an chak lo te khop maya minute som ko na thleng hen goal khat ve ni ma se hun pek bel kanti additional time ma Luis Diaz le Jackson ten an chan him ta ane tian table tharbera Bayern Munich hi points som thum palin en fal takin ma an roi zui se la an ne tak St. Pauli lam ero points sari ne som pasari na relegation zone anom thong French Ligue 1 lama kar to pin khel borok tang taka Paul Pogba khelmek na Monaco lam chuan mol nei tu Paris Saint-Germain chu barak khayen champion lai team hi Monaco hian sikhat fain an ne Paul Pogba khelmek na Monaco tan minute somruk pariat na takumi mina mino chanma an hroina goal a khonga minute somriat na career churet kat ma no chu ani zui bok kim lawa khel chung hian an tang thluan thei ta ha Paris Saint-Germain lam hian goal an khung chui thei ta lo an ne in khel danga lens lam chon ne na chen Angers chu goal ni goal khatin an neya table ma an hruai he in khelen Angers tan Jebrin chon an golom chun a khonga lens team tan Florent Thauvin chon goal ni khongin goal ni goal khathian ne na an changa League 1 table ma hroi tu thar an ni zui ta ane TNRC lens se khelsom pali point som thum pakhat nen Paris Saint-Germain chu le pelin table achung bera an chawa Paris Saint-Germain Monaco ne lo tu ero point som thum nen pahni na chuk thongin pathumna Marcel chu an oma point som ni pakwa an nei ve to bok inke result lam chu kalsan taila football thulenga lu chho donong o tunrum chu Thomas Muller thu soi tang bokin bultan le don ta ila Thomas Muller hian Major League Soccer lam chu borok aron siam thiam khop maya Messi nen final in machon achak thu a soi noa adu thu samtei athleng dik tatlat mai hemi chungchang anzo na hi Muller chon changin Lionel Messi in khel hi amu nom emma Miami team ti chak tu chu ani nge hi anni kafak emma Eastern Conference final khan game ro puitak an chop chuaka an chak ani satlia lova a New York City ha an sop rep ani chuwang chuan anni hian inrin tok na lian tak an nei don ti a chiang hle ka soita khang ka du ange in final kan ma chon tur te chu a chiang ta du thu sam thleng dik ani thei hi lang chu Messi hi kangai ro puiwanga final ma chon chak kan ni lem lova kangai sang nu tuka chuti rolin Messi hi kalo soito angkhanin kama chon ngun to wa ka ne ngun to bok final a point thil danglam athen karing lova champion no moi kan choi ngei karing ti hian Vancouver forward Thomas Muller chuan asoi Fabrizio Romano atarlan danin Arsenal team la karet ka choi tu Moises Caicedo point thu thar aron ne ya chuak turanga media tena an soi thin chu thu dik tok lo ani thu so hin Chelsea tan chon hun rei tak khel atum thu asoi Moises Caicedo chuan helai mun hinwam kati emma helai mun kapan chi khan hun rei tak helai a hian om turin thutluk na kasiam to ane trophy tam tak choi kadu tho na chumi ti thei tur chan helai mun hen ka cham zui sel bokang media tena anthu soi thin he chu thudik tok lo ani ya Chelsea ka thlanga chuamai ka tum love ti hin asoi zui bok Liverpool lam point thu tharon nei chunzom ve selin transfer kongka loin hon ve le Aurelien Tchouameni emo Eduardo Camavinga te chu senglu antum do na Real Madrid ne nai sumpo the chuanwal anin huam thu an sai English media te hian antar lang choi to wa Liverpool hian atoi ma zok hi chu senglu antum tak tak turangai ane Chelsea lampoin ni jang khan thu tharon nei vele ta hin Arsenal ina mun anpek du meulo Mai Luis Kelly chu senglu antum thu puan ania January transfer kongka loin hong tora ani hi min antum thu puan ane tundin muna Chelsea defender Marc Cucurella chu chuak thu turangin thom aleng na sakhop maya player no pang senglu thiam tak Chelsea lam hian in Mai Luis Kelly hi senglu antum pha don ta ane Arsenal team lam eroin chuatir anphal arinom lava
Chelsea lam hian senglu antum chin hrim turangai ani Mirror football lamin atarlan thanin United nena soizom hlo mai English midfielder Adam Wharton point to thar aron neya United team chu anar tak thu puan ani Adam Wharton chuan European competition khel phak club zom adu thu asoya Palace cho san hrim ero poi ati lo thu sohin United team ero zom atum lo thu asoita tinani chu Crystal Palace and Adam Wharton mala hian pau million somsari anphu thu anlo soi towa hetiang zata deal ngam anom chan chotir anpoi tilo anne United team in anhel na savio na yin ansenglu thei arinom lo Sergio Ramos le Real Madrid te point soizom anhlo le takhop maya Monterrey acho santur thu ati chian nu yin Sergio Ramos Real Madrid chon ahun top chu Real Madrid ta mantir antum ni in anron tar langa hemi chungchang hi Spanish media te chon ron tar lang chuai hin Ramos Real Madrid ta kan mule mai te po arinom kan hriat lanang khan Sergio Ramos sian Real Madrid acho san no tlap sang tan a khel kwal le towa tundin huna Monterrey tan khel mekin ahun top hi Real Madrid lama akal le mai te po arinom Arsenal lampoi ni jang khan thu thar anron neya Kenan Yildiz su singlu antum tur thu puan ni yin Turkish forward thazet mai hi pau million somriat pasari vel po singlu anin shelo pau million somriat pasari vel po singlu an shelo thu an soi Juventus team tana inlan me kum som nia upa Kenan Yildiz si Juventus lam hian uiviu ma se antima contract aziebel du lem lova hemi wanghen manto taka chuatir anin huam to ani Arsenal team a Kenan Yildiz si kan hmuni pohin thilmak ani lo turangai ani chho tranta Football Insider lamin atarlan danin Liverpool lampoin vitin ha chu senglu antum ro angreng khop maya Mausala chuak tur mun ruak lo khat tu turatan vitin ha hi senglu anpoi ti lo thu an soi tundin muna Liverpool team forward Mausala hi Saudi Pro League lama akal turangai ani hiya mithar senglu antum ro hle chumi tan chan player tha senglu antum na konga vitin ha lam hi an hoi don ta ani Arsene Wenger thu soi hi kan pomzong ani ve lomemle Arsenal team no tling takalo kai roi to Arsene Wenger chuan tundin muna mitam takin Arsenal team tran puile turin minron fui thina hei hi thil thalo tak ani tundin muna ka clear wangwang hian Arsenal team hi antra ma komin season apo champion no moi choi tura karin berte anni heng ka thuron anmamo lova an thatok ma min mamo lobok tundin muna chun anni tran tu hi kania ka tran chan po hi anti hlotlin thei ngei ka be sei bok ke chu ke kania tuna chun Arteta hun ani to ani hian he team hi a hlotlin pui mang ti hin Arsene Wenger chuan asoi Roberto Carlos sa thu soi hi kan ngaidan ani ve hlomemle Roberto Carlos on anram tana akhel pui thren Ronaldo Nazario chungchang churon soyin Roberto Carlos chuan ani hi player ro pui ber ani ya ani reng bokang ka ngaidana chuan hliam khan ti boingun lo deuh se chuan Ballon d'Or hi tumsong pangavel adon thei karinga hei aya tampo hi adon thei kabe sei pui bok amai ro chu Liam Khan ati boina sa ma ani turang ani phak ta chialo ani Liam nei lo ngat se chuan Ballon d'Or kan soivul chu khi tumsom pangala chu adong to hialin karing ti hin Roberto Carlos chuan asoi team Sherwood point to thar aron neya Tottenham Hotspur lo enko to Sherwood chuan komin season kalme ka Arsenal team umber tu tur chu Chelsea ne lewin Manchester City anni thu asoi Team Sherwood chuan Chelsea team hi an thatok viawa chuti Royal title race kan tia ero anni hi chu an hlo tok lo anne City bok an hlo le dona Arsenal team ron room thaile turlian ber chu City nge hi anni he Chelsea team ero an tham ran le mayang ti hin asoi Liverpool team tan hlo tling taka lawin lan to Benayoun point thu thar aneya Benayoun athu soi hi kan pomzong ani hlomemle Benayoun chuan Liverpool team a ka hun zong minti chiat sak tu chu Rafa Benitez kha ani tin asoi mau mai Chelsea team tan te po lewin lan to Israel forward UC Benayoun hi
kan hriat ang khan Liverpool team player poimo ania a cherang ain a thaphian ani amai ro chu Rafa Benitez nen khan an tho hona a thalutuk lova beiseipo aphak zui talem lo hle hemi chungchang hi bena yon chun soin football player thapa ngai tak chu kania ka football zin kong min ti chiat sak vek tu chu Rafa Benitez ngei kha ani hi kadam chuin ka reng do na a thalo lam zong in ka reng to bokang ani khan Liverpool ka hun zong chu min ti chiat sak vek ani ti hin Israel forward bena yun chon asoi ane English Premier League lama kirle mai turanga thom leng na sa mai Scott McTominay point thu thar aron neya Premier League ka kirlem lavin club lian zok azom arinom Ballon d'Or dong thei tura chop chuate po lo ni to Scott McTominay hi tun din huna Napoli tang khel mekin ache tha khop maya season liam ta Italian Serie A player thabera te po thlan ani nge hemi wanghen du tu an ro chau zela adu tu zinga Real Madrid po an ron lang vele ta lol mai Real Madrid team an ron lan ta ka chuan Scott McTominay po heng kong dang a hui to lo nin media te chuan an tar langa season thar emo January transfer kong ka loin hong tura Scottish midfielder McTominay hi Real kan mu thut arinom Manchester United in a singlu tuma an helmek Conor Gallagher po Atletico Madrid chan chuatir an phal thu an soita ni hin alanga transfer kong ka loin hong tur January a hian aman phu to ka leingam anom chan shal an phal thu an soi English midfielder Conor Gallagher hi tun din mona Atletico Madrid hian amana £1 million somthum vel an phu ta Football Insider lamin atarlan danin United team chon an hel chhomek ane Tottenham Hotspur lampoin an do thu sei to hin atui ma zok hi chon an sengnu thei arinom hetiang kar hin Liverpool lampoin ni jang khan thu tharon nei vele ta hin an backup player ni turatan Iliman Enjai chu sengnu antum thu puan ania Everton forward sengnu turhian amana po Euro mak ta doi somni vel chu the chu anin huam ane Enjai hi tun din huna Premier League ka Everton tan trum som pathum inlan toin goal li akhung towa che chelem lo tak ane hemi wangin Liverpool team hen anmel tai chho ta khop maya City le Tottenham Hotspur te point sengnu an shelo thu an soi ve to bok Chelsea lampoin ni jang khan thu tharon nei vele ta hin Nottingham Forest defender kum somni pathuma upa Murillo chu sengnu antum thu puan ania amadu tu club dang te chu makhal antum thu puangin antlar nung lama an chak tok lo na thuam that nan ani hi sengnu antum don ta ane ole hate chin hatun rumatan ni tamai se thir tu te channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe ma tan min han la pui le ula thungai nom tak te nen kanin mo chhaule sel don ne